Mi smo ovih dana vodili intenzivne pregovore i razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice po tom pitanju. Očekujemo mnogo ozbiljniji odgovor međunarodne zajednice na ovu očiglednu provokaciju vlasti u Prištini. Uostalom, zadatak međunarodne zajednice je da svakom građaninu na Kosovu i Metohiji obezbedi potpuni mir. Znači, ja se iskreno nadam da će međunarodna zajednica uspeti o tome. Svi mi dobro znamo kakav je simbol mosta na Ibru. Most je simbol stradanja srpskog naroda koji je svojom žrtvom sačuvao sever Kosova i Metohije i ne samo to, nego i sačuvao obraz međunarodnoj zajednici koja je donedavno pričala o nekakvom multietničkom Kosovu i Metohiji. Mi smo međunarodnoj zajednici stavili jasno do znanja da je naš narod protiv izgradnje takvog mosta. Uostalom, ono što je najbitnije, rekli smo međunarodnoj zajednici da nismo ni konsultovani, ni pitani za izgradnju takvog mosta, a ujedno smo stavili do znanja veliku zabrinutost našeg naroda koji živi severno od Ibra povodom izgradnje takvog mosta. U tom smislu, Srpska lista će preuzeti određene aktivnosti. Mi ćemo pozvati naš narod da potpisuje peticiju protiv izgradnje Kurtijevog mosta. Peticija će biti organizovana ispred sedišta Srpske liste u Severnoj Mitrovici na šetalištu od ponedeljka i rezultate te peticije dostavit ćemo međunarodnim predstavnicima, a rezultati su, ja mislim, dobro jasni i već poznati, jer je stav našeg naroda da je protiv izgradnje takvog mosta. I na samom kraju želeo bih da kažem da taj Kurtijev most ne služi nikakvom spajanju, već će pospešiti još više razdvajanje i produbiti jaz između dve zajednice, južno i severno od Ibra.